إلى الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله تعالى ورحمته للناس أجمعين. قال الله gospodaru svetova, hvala Allahu Đelešanu na svim blagodatima koje nama dao. Priznajemo i svjedočimo da je Allah Đelešanu jedini koji ima pravo da se obožava. La ilaha illallah. Priznajemo i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Božji poslanik. Neka je salavat i selam na njega i na njegovu porodicu i na njegove ashabe i na sve muslimane koji ga slijede do sudnjeg dana. Amin. Mi uvijek pričamo i hutbe držimo za poslušnost roditeljima. A retko ko priča za dječju pravu, za pravo djeteta i za obaveze oca prema djetetu. Svako od nas je negdje sin, možda negdje je otac. I sigurno svako od nas je bio dete. A šta su prava djeteta u islamu? To je tema naša hutba inšallah. Prvo, islam je dao djetetu pravo da ima oca i majku. I za taj propis zakon ne propisuje da dete mora da ima oca i majku. I zato je zakon dozvolio, svjetski zakon, ne zakon ovdje lokalni, nego inače zakon je dozvolio da se rodi dete iz vanbračne zajednice i bez određenog oca. I islam je to zabranio, strogo zabranio, ne samo zbog interesa oca i majke, nego i zbog samog djeteta. Da dete porasta u porodici. To je jedno pravo. Islam je dao djetetu pravo da zbog njega, njegova majka ne posti. Zbog djeteta. Ne mora majka da posti. I Allah je dao prednost za dječju pravo nego za njegovo pravo. I Allahovo pravo da se posti za njega. Ali Allah Đelešanu kaže majkama, nemojte te postiti zbog mene ako imate djecu, ako imate bebu u stomaku. I dao to pravo za dete i kaže prvo neka dete uzima svoje pravo i dajte meni moje pravo kasnije. Ja ne žulim. Neka dete uzima svoje pravo. Također je Islam dao da dete pre porođaja, dok je beba u stomaku, da ima istu vrednost kad se ubije kao da je zrelo dete, kao da je čovjek. Mi znamo da je Islam dao da se plati neka nadoknada za svako ubistvo. Bez obzira namjerno ili pogrešno. Bez obzira. Svako ubistvo koje postoji, Islam je rekao da mora da se da nadoknadu za porodicu mrtvog, ubijenog. I taj mrtav, taj ubijen u stvari, bez obzira da li je dete rođeno, ili da je beba u stomaku, ili je čovjek od 50 godina, ima isto pravo što se tiče financije za tu nadoknadu. I porodica, otac i majka i šira porodica imaju pravo od toga i to se podeli prema nasljednicima, kao da je čovjek. I bez razlike između djeteta, da li je u stomaku, da li se rodilo ili je od 30 godina. Također je Islam da i za tu ima za vreme poslanika sallallahu alejhi ve sellem svađale su se dve žene. I hadis vjerodostojan da su se svađale dve žene i jedna od njih dve je bila trudna. A druga je nju udarila kamenom na stomak. Izgubila dete. I beba je umrla u stomaku majke. I došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rešio, sudio tu ženu
da plati nadoknadu za namerno ubistvo. Za namerno ubistvo. I ta žena je platila nadoknadu kao da je ubila čovjeka. I dete je bilo u stomaku majke. Također dete ima pravo od države. Da islamska država kako podržava, kako pomogne ljudima, mora i da pomogne i detetu. I da pomogne i bebi. I to se desilo za vreme Omara radijallahu ta'ala anhu, kad je izašao iz kuće, kao što je radio uvek, noću tražio po kućama da čuje da li neko se žali, da li je neko bolestan, da li je neko siromašan, da li nekome treba nešto. I prošao pored jedne kuće i slušao da je jedno dete plakalo. I neće majka da ga doji. I vratio se kad je završio i vratio se opet dete je plakalo u povratku i neće majka da ga doji. I Omar rekao sad na vrata. I rekao majci, kaže, što nećeš da dojiš dete? Kaže, ima zakon da dete dobije pomoć od države kad se odvaja od majke. I koliko dete doji, on nema posebnu pomoć od države. Kaže Omar, pa šta tako radiš, što tako radiš? Kaže, da ga odvojim, da prekidam dojanje, da dobije pomoć. Omar je plakao. I kaže, verujem da hoće Allah dželešanu, da će Allah dželešanu me pitati na sudnjem danu zašto nisam dao detetu. I rešio jedan zakon odmah. On kao halifa, predsjednik Amir Mu'minin, svako rođeno dete ima pravo od pomoći države kao svaka osoba. I od tada je ostao taj zakon gdje ima islamska država, gdje postoji islamska država, što sanja uvek, ta islamska država u tom zakonu, u njenom zakonu, ne samo da sečaju ruke i da kamenjuju ljude, nego i da daju pomoć djeci. I to je jedan islamski zakon, od kako se rodi dete ima pomoć od države do smrti. Također jedno pravo za dete da mu otac bira majku. I to je pravo ne samo pre rođenja, nego pre venčanje oca. Pre venčanje oca, kada čovjek počinje da se zaljubi u neku djevojku, mora da misli na djecu. Mora da misli na djecu. Koliko su srušene porodice zbog toga što je otac nije birao jednu pravu majku. Svi znamo. Koliko su pokvarene porodice zbog toga što je otac birao neispravnu majku. Kad je islam i neislam u pitanju. Kada je znanje i neznanje. Kada je razumevanje i nerazumevanje. Uvek, ako gledamo na to i studiramo te situacije, koliko imamo neuspešnih brakova zbog toga što je otac nije izabrao ispravnu majku. Ili majka nije birala za muža pravog čovjeka. Sa ove strane. To postoji. Jer Rasulullah s.a.v. je rekao, pre nego što tražite ženu za suprugu, tražite za decu majku. Tražite za decu majku. I desilo se u poznatoj priči, da je poznata priča, kad kažem kao izraz, zvaničan akademski pojam, priznata priča znači veća od verodostajna. Nije samo verodostajna, nego veća. Ispravnije. I verodostajnije od same verodostajne. Poznata priča za vreme Omara radijallahu ta'ala anhu, kad je došao otac da mu se žali na dete. I dete kaže, moj otac pogrešio prema meni, pre nego što sam pogrešio ja prema njemu. I Omar pita dete, šta ti je otac pogrešio, šta je pogrešio prema tebi? Kaže dete, otac nije mi birao majku, moja majka je bludnica.
I otac je znao da je bludnica. I uzeo je nju za ženu. I sad to kažem, mora svaki momak od nas, od muslimana da zna. Žena ko bude, devojka što bude sa tobom u vezi, ona je bludnica i ti si bludnik. Veza u islamu je blud. Jednostavno i javno i iskreno i konkretno kažem, veza u islamu je blud. Svaki odnos spolni van braka je blud. I ko uzima devojku, što je bila devojka, što uzima devojku za ženu, on je i uzeo bludnicu, majku za decu. Uzeo za decu bludnicu, jer on je bludnik i uzeo bludnicu ženu. To je veliki haram. Punim glasom kažem, veliki haram, veliki greh, veliki blud, velika greška prema porodici, velika greška prema djeci. Mnogo ogromna, velika greška prema porodici. Da čovjek čini blud sa nekom osobom i ta bludnica mu bude posle toga majka za djecu. To u islamu ne smije da se desi. Ne smije da se desi u islamu. Da bludnica bude majka tvog deteta. I Omar je rekao tom ocu, tim ocu, kaže, ti si pogrešio prema njim, prema detetu. Pre nego što je ono dete pogrešilo prema tebi. To je prva greška. A druga greška, što je pravo za dete, da mu otac bira pravo ime, lepo ime, fino ime, ime koje ima značenje. Ne da ima da dete bude Vuk ili da dete bude, ne znam, dete treba da ima pravo ime. Ne da ima životinjsko ime ili da ima ime koje ne zna se što znači. Čovjek, jer na sudnjem danu ima da se ponosi za njegovo ime, kad ga Allah zove na sudnjem danu pred svim ljudima i da te Allah zove tvoje dete ili tebe Vuk, dolazi ovamo. Pred ljudima, to je sramota na sudnjem danu. Pa da ne staviš dete u takvu nezgodnu situaciju, pred nego što se rodi dete. Biraj za njega jedno lijepo ime, fino ime koje ima dobro značenje, koje ima fino značenje, koje ima islamsko značenje. I to je pitanje, biranje imena za detete, za decu. Biranje imena za decu. To je jedna posebna tema, jer ime je lična karta, od daleka čovjek se zna šta je i čije je, čima pripada, kome pripada. I prema tome mora da se zna kako se zove i kako da bude ime od prerođenja, od preporođaja. Majka i otac moraju da razmišljaju o tome, da znaju da to dete hoće Allah želešanu da ga nazove na sudnjem danu pred ljudima po njegovom imenu. I to ime treba da bude ponosni u ime. I Omar je rekao, čoveku, ti si pogrešio. I dao detetu pravu protiv oca. Dao detetu pravu protiv oca. To je nije radila Evropa, nego je radio Omar pre Evrope. I radio Omar radijallahu anhu pre zapada i pre istoka. Omar je prvo što je radio, što je dao detetu pravo protiv oca. Jer otac je pogrešio. Pogrešio taj što je pogrešio. Nema da je otac ili dete. Greške su greške. Također, dete ima pravo u islamu za nasljedstvo. Kad umira dete, u stomaku majke, beba, u našim mazama, kaže, to dete, koliko ima od nasljedstva, da se rodilo živo, to se odvaja za njega i podeli se nasljedstvo. Ali podeli se kao da je muško. I posle toga, ako je bilo muško u stvari, on je uzeo svoj deo. Ako posle toga bilo da je žensko, onda ostatak, on uzima svoj ostatak, opet se podeli. I Islam je dobro organizovao to pitanje. Dete pre porođaja, ako umre dete u stomaku majke, ako umre beba, nasljedstvo
bebe se odvaje od nasljedstva i daje se. Dete ima pravo kao svaki čovjek. Ako umre, da se sahrani i da se ugasuni i da mu se klanja dženaza i da mu se bira ime i da ima poseban grob i da ima svoj mezar kao da je čovjek. I nema razlika u islamu. Ta beba što je umrla poslije porođaja i pre porođaja. Isti su propisi, ista je procedura, isti zakon prema djeci i prema djetetu i prema čovjeku. Također Islam je dao pravo za dete da se nosi ime oca. Da dete nosi ime oca. I ono što je nama poznato, da na sudnjem danu Allah zove svaku dete po majci, nije tačno. Allah je rekao u Koranu, zovete ih po očevima, po ocu. Zovete ih po ocu. I u dunjaluku i na sudnjem danu. I bez obzira da li je majka bludnica ili nije bludnica, dete pripada ocu i nosi od njega prezime. I djeca na sudnjem danu se nazivaju po ocu, opet kažem. I Allah jasno rekao u Koranu, pozovite ih na oca. I Rasulullah s.a.v. kad je imao dete, kad je osvajao dete, i to dete su rekli Zaid ibn Muhammad i dali su ga na Muhammada s.a.v. I Allah Đelešan je dao objavu u Koranu da ne može da se odnosi na Muhammada nego na pravog oca. Na pravog oca. I mora da zna kome je otac i kome je sin. I ne može da se pogreši u tome. Islam je to tačno rekao. Tema je velika, molim Allah Đelešanu da nam da korisno znanje, a kulu qavli hada wa astagfiruh.